Posle Beograda i Kragujevca i u Nišu je održana debata o Kosovu u kontekstu Balkana i balkanizma. Dijalozi koji organizuju Kulturni centar REX, Fond B92 i Fond za otvoreno društvo bave se okvirima razumevanja kosovskog pitanja. Tim povodom bibliotekama u Nišu donirano je novo izdanje kapitalnog dela Petrita i Mamija, Srbi i Albanci kroz vekove u izdanju samizdata. Važno je da svaka biblioteka posjeduje ovo štivo da bi što većem broju čitalaca, čitateljki zainteresovanih za ono što je već dugogodišnja debata i što će po svemu sudeći biti i dalje debata na duge staze o onome što se zove bilo odnosima Srbije, Albanaca, Srbije i Kosova, Beograda i Prištine i što na svaki način utiče na živote mnogih ljudi, a o čemu ne razmišljamo možda dovoljno i možda ne razmišljamo dovoljno informisano. Ja smatram da je dragocena zato što se radi o jednom angažovanom piscu koji je savremenik poslednjih neslavnih dešavanja između albanskog i srpskog naroda i Imami prosto želi da prodre u istoriju kako bi saznao što više o tim međusobnim uticajima